Cathedral Church of All Saints. Lapho uNkulunkulu asithume khona uBesilethi Khondi kunemfundisi Advent Dlamini lo sembikwenu namhla lo hola lesifundza mKristi kuna babe Mcebo Sibula umfundisi losi nakekele lenkonzo lesisebenza ngayo sinikhonde nisemakhaya bese sesibana babe Cyprian Dlamini lo selekelelako ukuthi lenkonzo itholakale ingethu ukuthi asifundzele tifundvo sise sonwenge lesithathu emva kwelisonto lekubonakaliswa se tifundweni talomuhla letitholakala ekhasini leshumi nemfica encwadzini yetifundvo electionary bese kuthi titholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu 250 encwadzini yethu yetinkonzo telibandla. Tifundvo talomuhla sekucala sitholakala encwadzini yaNehemiya sahluko sesiphohlongo livesi lekucala nelesithathu uqhubeka evesini lesihlanu nelesithupha uphindze kuqhubeke evesini lesiphohlongo kuya kulelishumi. Likubo lalomuhla likubo lelishumi nemfica bese sifundvo sesibili sichamuka encwadzini yekucala yebaseKorinte sahluko selishumi nakubili sicala kufundza evesini lelishumi nakubili kuya evesini lemashumi lamatsatfu nakunye sigaba sekucala sifundze livangeli lalomuhla ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sesine sicala sahlukaneni selishumi nakune kuya esahlukaneni semashumi lamabili nakunye. Ingoma ke lesitayisebenzisa namuhla ingoma yesibili liJerusalema umuti wekuthula. Siqhubeka ke nenkonzo bazalwane njengalokhu nifisile nathi sifisile kunikhona ngayo inkonzo yesidlo senkosi lecala ekhasini 104. Siyathokoza lokuthi siyaqhubeka nokunithulela letinkonzo noma sikhathi sesiyangazi ukuthi sibukeka bangcono sisakhuthaza nje ukuthi labanethuba lekuthi bathole umjovo bevikela amahazane benenjalo kuze kuthi mahazane nasakafikile angabi nemandla lamakhulu etikwabo futhi siyakhuthaza ukuthi nangabe ungativa kahle hlala phela ngasekhaya nangabe usengakahloli ngobe awutati ukuthi simo sakho sikanjani. Kungakho ke siqhubeka ngekungatendisi nangekutimisela kunethulela letinkonzo ngalendlela lesenta ngayo namuhla. Siqhubeke ke nenkonzo bathandzekako njengoba besengishilo ekhasini 104 sigaba sekucala. Ngosabenane obenale futhi kumbesane enkosini yethu lisanele letitebote nkosi uNkulunkulu isenendotsana namoya longcwele Nezo
Muwe wethu Kristu konke mamoya longcwele losetuluka konke ebukhosini kaNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze uNkulunkulu Somandla, inhliziyo zonke ivulekile kuwe, ifiso zonke yathathiwa kuwe, kude lutho lufihlele wena. Geza imicabango yenhliziyo yethu nekuphefumula kwethu umoya wakho longcwele, ukuze sithathe ngalokuphelele silithumisa lokufanele igama lakho elingcwele ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Sithandaze umthandazo walomhla uyatholakala ekhasini lesibili ku-Q-sheet nasemakhasini lesinikete wona enkonzo. Sithandaze kanye sithi moya longcwele Jesu wathala inkonzo yakhe ngamandla akho yethela kithi namhla kude thine sesimumva Kristu sivumele ukwethu njengoba naye ena ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lophila akusana yise uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Inibingelele bazalwane egameni likaJesu. Amen. Sifundo sokuqala sikuya eTestamenteni lelidzala encwadini yaNehemiya. Sitawufunda sahluko sesiphohlongo. Emavesi sitawufunda lekuqala kuya kulesithathu, sifunde lesihlanu nelesithupha, siye kulesiphohlongo, sigcine kuleshumi.
ngenyanga yesikhombisa onke ema-Israyeli abesatindile emadolobheni awo bonke bahlangana ndzawonye baba ngumuntu munye eJerusalema enkundleni lesembikweni isango lemali. Batshela Ezra ingcweti yetemthetho uthi akalethe incwadi yetemthetho wasimakade ebewunikwe sive sema-Israyeli ngaMose. Kwathi ngelilanga lekuqala enyangeni yesikhombisa Ezra umpristi wabeka umthetho embiwa wonke umhlangano. Lapho kwakunemadoda nebafati khona kanye nabo bonke labe bakhona ukuqondzisisa. Wabafundzela kuwona kusukela ekuseni kuseluvini kwaze kwaba kusemini abeme abheke kule nkundla lesembiko lisango lemali. Lapho kwakuthene khona emadoda nebafati kanye nabo bonke lababenekuconza. Bonke bantu balalelisisa nakufundwa le ncwadi yemthetho. Ezra wayivula le ncwadi. Bonke bantu babembona ngobe abeme endzaweni lephakeme kunabo. Wathi nakayivula nje le ncwadi bonke bantu basukuma bema ngetinyawo. Ezra wadumisa simakade uNkulunkulu omkhulu kakhulu. Bonke bantu baphakamisa tandla tabo bananatela yena bathi amen, amen. Baguquka phansi bakhothama simakade babhekise buso phansi. Bafunza incwadi yetemthetho kwaNkulunkulu bawucacisa kahle. Babechazela sive isho kuthini yawo kuze kuthi sonke sive siqondisise kahle ukuthi kukhulunywa ngani. Bathi kube bantu beve ngaloko lokwakufunwa umthetho bathintheka badzimate bakhala. Ngakho boNehemiya umbusi na-Ezra abengumpristi nengcweti yetemthetho kanye nemalevi labenguwona achaza lo mthetho bakhuluma kulabantu bonke bathi leli langa lanamhla lingcwele kusimakade uNkulunkulu wenu. Ngakho akukafanele ukuthi nilibale kukhala lidzinze sililo. Nehemiya wakhuluma esiveni wathi hambani niye emakhaya enu niye kudla kwelikhethelo netinathu letimnanzi niphe nalabo labangenalutho. Leli lilanga lelingcwele kusimakade wenu. Ningakhathazeki ngoba injabulo yenu levela kusimakade ingemandla enu. Ivile Nkosi. Ababonge uNkulunkulu. Siyabavusela abazalwane egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Likubo lanamuhla likubo lenishumi nemfica litholakala ekhasini lemakhulu lasithupha nemashumi lamabili nesiphohlongo likubo 19 ekhasini 628. Siyawusho-ke livesi ngiyawusho ingcenye yokuqala yelivesi ibandla liphendvule ingcenye yesibili yelivesi ekugcineni sihlabele idoxology yalo. EmaZulu ababata bukhosi baNkulunkulu emkhathi wemvulana ikhono lakhe lusuku lutshela lolulandzelako ebusuku kulandisana okulandzelako ngalolwati kude inkulumo kude nemavi kude neliphimbo lelivakalako noko-ke liphimbo lako liphumele emhlabeni wonke nemavi abo aphumele emhlabeni wonke. lilanga ulakhele ompheme ngaphansi kwesibhakabhaka lilanga liphuma licathane njengemyeni yebo njengemyeni acwebetela ahlangabeta amakoti wakhe Njengemgijimi lotimisele emncintiswano liphuma ngale kwemaphethelo elizulu lidungelete lize liye kubamba unina kude lokusakhile ekutshiseni kwakhe. imfundziso yasimakadze iphelele ihlumelelisa umphefumulo Ubufakazi basimakadze kuliqiniso buyabahlakaniphisa nabadelwane. imitsetfo yasimakadze icondzile ingumthombo wekujabula kwenhlitiyo Umyalo wasimakadze
kwesaba simakadze kuhlantekile kuyakuhlala kukhona naphakadze. Inqumo yetehlulelo yasemakadze iqiniso ilunge lonke kanti atingakusokela. Itsandzeka kakhulu kunegolide, yebo kakhulu kunegolide lehlengekile. Imnanzi kakhulu kunelutho, yebo kakhulu kunemathosi elutho. Phela inceku yakho ilulekwa ngato. Lolo titinamo kunemvuzo lomkhulu. Ngubani nje longabona tiphosiso takhe? Simakadze ikhulule entonweni etifihlekile. Ngijubele ekwenteni itono ngemabomu, ungativumeli kutsi tingibuse. Khona-ke ngiyakuphelela bese ngibale icala esinakwenda esikhulu. Emavi emlomo wami nemicabango yenhlitiyo yami ayimukeleke kuwe simakadze. Baba lami nemkhululi wami. Kathunye sungulongolo uyeselendvodza kanye naye longumoya lungcwele naphakatsi kathunyiswe yibo bonke yibo abalapha emhlabeni. Sitawuhlala silalele isifundo sesibili. Kristu uyinkosi, Uyabusa, Kristu uyabusa. uyinkosi. Isifundo sethu sesibili sitholakala encwadzini yekucala yePostoli Pawula layibhalela baseKorinte. Sawufundza sehluko selishumi nakubili emavesi sifundze kusukela kuleshumi nakubili siyawugcina kulamashumi lamatsatfu nalinye sigaba sekucala. Njengobe nemtimba umunye kepha unetitfo letinyenti, naloku titinyenti nje kodwa tingumtimba munye. Kunjalo-ke naKristu, ngobe ngamoya munye thina sonke sabhajatiswa ukuthi sibe ngumtimba munye, noma singemaJuda noma singemaGriki, noma siticile noma singilaba khululekile, thina sonke sanathiswa moya munye. Umtimba awusiso sitfo sinye kodwa titfo letinyenti. Nangabe lunyawo lungathi loku ngingesiso sandla angisiye wemtimba, noko noma lungasho njalo lusengilo lomtimba. Noma indlebe ingathi loku ngesilo liso angisiye wemtimba, noko noma ingasho njalo isengiyo yemtimba. Ube umtimba wonke bowuliso ngabe uva ngani, ube umtimba wonke boyidlebe ngabe liphunga liviwa ngani. Kodwa manje uNkulunkulu umisile titfo tonke nguleso naleso emtimbeni njengekutsandza kwakhe. Ube kambe titfo tonke betisitfo sinye, umtimba ngabe uphi? Manje titfo tinyenti kodwa tingumtimba munye. Liso alikafanele kusho esandleni ukuthi angikudzingi, nenhloko futhi ayikafanele kusho etinyaweni ukuthi angikidzingi. Kanti nje ngempela leto titfo temtimba lekungathi tibutsakatsaka kunaletinye tiyadzingeka, naleto titfo temtimba lekungathi tedzelelekile kunaletinye sitatisa kakhulu. Naleto lesinemahloni ngato tihlonishwa kakhulu kunaleto lesingenamahloni ngato. Kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umtimba wanika leti letedzelelekile loludumo lolukhulu kakhulu kuze kubete kwehlukana emtimbeni, kepha titfo tonke tinakelelana ngalokufanayo.
nangabe uhlupheka sitho sinye uhlupheka titfo tonke kanye nazo nangabe kudunyiswa sitho sinye kujabula titfo tonke kanye nazo. Kepha ningumtimba waKristu netitfo ngabanye. uNkulunkulu umise labatsite ebandleni, ucala abapostoli, kwesibili baprofeti, kwesithathu bafundisi, bese kuba ngulabenta imisebenti yemandla, nalabanetiphiwo temusa tekuphilisa, nebasiti, nebaholi, nalabakhuluma ngetilimi, babapostoli bonke yini, babaprofeti bonke yini, babafundisi bonke yini, benta imisebenti yemandla bonke yini, bonke banetiphiwo temusa tekuphilisa yini, bakhuluma ngetilimi bonke yini, bonke bahumusha tilimi yini, kepha langadelelani tiphiwo letimcoka. Livile Nkosi lethu. Ngabonga enkulu. Libanda liyasukuma livule ekhasini 342 lapho sitawuthola khona ingoma yesibili. Ekhasini 342 ingoma yesibili iJerusalema umuntu wekuthula. Siyayisho ke kanye lengoma ekugcineni siphinde sihlabelele idoxology njengalokhu kwetayelekile. Ngetinsuku tekugcina Intsaba yendlu yenkosi yakuphakanyiswa, iyakumiswa iphakame kunato tonke tintsaba, iyakuphakanyiswa ngetulo kwemagcuma, tive tonke titawugijimela kuyo. Bantfu labanyenti bayakutsi wotani senyukele entsabeni yenkosi, siye endlini yaNkulunkulu waJakobe, kute asifundzise tindlela takhe, sihambe emikhondweni yakhe. Ngobe kuyakuvela umtsetfo eZiyoni nelivi lenkosi eJerusalema. Iyakuba ngumehluleli emkhatsini wetive, inqume emkhatsini webantfu labanyenti. Akugucula tinkemba tabo tibe nemakhuba netikhali tabo tibe botelemba. Sive asiyakuhlomela lesinye, singeke sisafundziselwa kulwa. Nine nonke bendlu yaJakobe, wotani sihambe khanyeni kwenkosi. Akutu Yesu yisene ngotsana na indzaba yakhe yanza wasakateka naso sonke leso sigodzi, wasifundisa emasinagogeni abo, bonke bantfu bamdumisa. Jesu waya eNazaretha lapho abekhulele khona,
kwathi ngelisabatha waya esinagogeni njengalokhu abevamisile. Wasukuma asetawufunza imibhalo, wayisombulula wathola obamnika incwadi ya-Isaya umprofeti, wayisombulula wathola inzawana, wayifunza ithi, Moya weNkosi ukimi, ngobe ungigcobile ukuthi ngishumayele tindzaba letinhle naletimnanzi etimbuyeni. Ungithumile ukuthi ngimemekele inkululeko kulabathunjiwe nekuvula emehlo etimpumbutheni nekukhulula labacindzetelekile. Ngimemetele umnyaka inkosi letawukhombisa umusa wayo ngawo. Wase uyayibhotota lencwadzi uyinika Sikhondi, ubuyela phansi uyahlala. Bonke bantu esinagogeni bambukisisa. Waqala wakhuluma kubantu wathi, lo mbhalo lamhla ugcwalisekile njengobe nitivele nje kuthi kuthini. Nalike livangeli la Kristu. Ibandla lisukume sivume ukukholwa kwethu ngesivumo sebukholo saseNicaea ekhasini 108 sigaba 24. Siyabonga uNkulunkulu munye uyiseso.
Siyanibusela bathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Kulesonto ke lesithathu leli emva kokubonakaliswa kwayo inkosi yethu ngamashumi amabili nakuthatu kwenyanga yaBhebhedwane eminyakeni wa-2022. Sise All Saints ke bazalwane, imfundo letitholakele ke namuhla time ngalolu hlobo. Isifundo sekuqala siphume kuNehemiya sahluko sesiphohlongo, lihubo lesitholile beliphuma kulelo hubo leshumi nemfica. Isifundo sesibili ke sisithole encwadini leya kwaseKorinte, incwadi yokuqala ke leya kwaseKorinte sahluko seshumi nakubili. Sase sithola ivangeli ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sesine, ingoma leyandulelele ivangeli bekuyingoma yesibili, Jerusalema lidolobha lekuthula. Sihloko bebathathekayo lesitawukhuluma kafishane ngaso namuhla, sihloko lesithi moya longcwele sigcwalise, kudethi sigcwalise noma kudethi sifeze livi laNkulunkulu. Moya longcwele sigcwalise, kudethi sifeze livi laNkulunkulu. Sitholeke bathandzekayo isonto lekuqala le-Epiphany lesitawuthi nasikhumbula kahle noma isonto lekuqala lekubonakaliswa emva kokubonakaliswa kwayenkosi yethu Jesu Kristu, lalapho sibe khona nekukhunjulwa indzaba yokubhajatiswa kwaJesu Kristu. Sase futhi ke siyakuthandwa nanathi ukuthi labo emkhatsini wethu labangabhajatiswa bakwazi ukuthi balingenele leli sakramenti lembhabhatiso, belikhomba ukuthi uyafa wena sewuvuka kuKristu, uyabulala umtimba, uvuswa ungena emtimbeni lomusha emndenini waNkulunkulu. Sihambeke bazalwane sangena esontweni lesibili emva kokubonakaliswa kwayenkosi yethu, lalapho sikhunjulwe khona ukuthi sifanele kummema Kristu ukuthi angene empilweni yethu. Sitayikhumbula indzaba yaJesu Kristu amenyiwe emshadweni waseKhana. Siyakhumbula tintfo letenteka bathandzekayo ukuthi ngekumenywa kwakhe lathi seliphelile liwayini, bakhona ukuthi bathole liwayini lelisha nalimnanzi kakhulu ngoba Jesu Kristu abemenyiwe. Nanathi ke empilweni tethu mawayini ke ngekwehlukana kwawo, tintfo letitsitele ngekwehlukana kwato empilweni tethu, ngisho nekukholwa kwethu uqobo lwako ngekuhamba kwesikhathi kuphela. Siyadzinga ukuthi nasina Kristu abe khona Kristu kude ukuthi kutovuseleleka lokho lesekuphela, kude ukuthi ke sinikele impilo tethu kuye Kristu bathandzekayo. Sendela kuthini? Sendela ngokuthi sitomvumela ngokuthi yena kube nguye losipholako empilweni kwethu nalosithodzisako ekuhambeni kwethu, kokuthi sathi ukuthi impilo lokufanele sihamba kanjani. Ikhathi letilikhuni naletimatima ke bathandzekayo lesiphila kito nyalo leti, lalapho kuyitsaya lekhulu khona ngokuthi etimpilweni tebantfu Kristu Jesu embuleke, nathi futhi sibe bantfu labamembulako Jesu Kristu. Sisakhuluma ngendzaba kwembulwa ke bathandzekayo, sikubonile sisaqhubeka netifundo tethu netinkonzo tethu kwembulwa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Yembulwa mhlawumbe ngetigaba letitsatfu. Kwembulwa kwayo kokuqala sibone nakufika emadvodza laphoya eMpumalanga, afike angena lalapho Jesu Kristu abelele khona, afike aletha tipho, athokota ambona. Kwaba kwembulwa kwakhe kokuqala lokho. Sihambile ke bazalwane nato tifundo tethu, safika nalapho singena khona endzabeni yembhabhatiso, lapho nakhona sambona Jesu Kristu sekembulwa, ambulelwa kokuthi uyawuqala ke kumsebenzi wakhe. Siva kabani? Siva ngaJohane uyamemetela ukuthi bhekani ludla uNkulunkulu lelisusatonda delive, uyamemetela ukuthi nangu lo Jesu, nangu lo Mesaya lebesolo simele, kwase uyembulwa Mesaya kubantu labebakhona kuleso sikhathi. Kwendlula Jesu saphinde sambona embulwa futhi kwesithathu nasesekela umsebenzi emshadweni waseKhana, lalapho afike enda khona simangaliso sakhe sekuqala. Sibuka ke bathandzekayo konke lokwembulwa kwayo inkosi lesolo sihamba nabo size sifika kwelisonto lanamuhla nje. Sesifika esontweni lalapho sekuthathwa thine ke bathandzekayo ukuthi nangu Jesu Kristu sowembulile, nangu Jesu Kristu livi lelivela ezulwini selimvetile kokuthi nguyindvodzana yaNkulunkulu, nangu Jesu Kristu sowubonakalisile emandla akhe ngetimbangaliso latentile,
nyalo-ke bathandzekayo insaya seyingami nawe kokuthi naku kwembulwa kwaKristu lese kumele kokuthi kwenziwe ngithi emhlabeni lala sikhona khona kokuthi simphakamise Kristu simtshele live kokuthi umsebenzi Kristu labekathunywe kuwenta emhlabeni nyalo sewunikelwe thina kokuthi sikhombise umhlaba nothando lwaNkulunkulu sikokuthi simthande uNkulunkulu kokuthi simlandzele uNkulunkulu kokuthi simlalele uNkulunkulu sifeze lokhu uNkulunkulu lahlosile ngetimpilo tethu ngaso sonke isikhathi sifune lokuthi ekuhambeni kwethu ekuphileni kwethu konke lesingiko kube ngilokho lokuhambisana nenhloso yaNkulunkulu eveni kungakho ke kufanele ukuthi nathi njengoba sekembuliwe Kristu nathi sembulwe eveni ukuthi naba balandzeli baKristu naba labahamba naKristu naba labanikiwe emandla aKristu ngoba sesingiso isikhathi bathandzekayo sekuthi emehlo ethu avuleke imiphefumulo yethu nemimoya yethu isonzedwe kuNkulunkulu ngoba bazalwane kuko konke lesikwentako sikwenta sinekucabanga sinekukhumbula ngemuva engqondweni kokuthi Jesu Kristu ubuya futhi kude ulandzali bandla nakabuya kude ulandzali bandla ufuna asikhanze ngokuthi siwentile umhlaba wamadi yena siwentile umhlaba wambona aphakanyisiwe yena siwentile umhlaba kokuthi nawo umemukele lo Kristu njengoba nathi sesimemukele lo Kristu sibitiwe kubazalwane saphatshatiswa sagcwaliswa ngomoya lwengcwele insaya sayisentsenini loku insaya Jesu Kristu solikete thina luthi ukuthi nathi asiqhubeke sigijime simlungise makoti wakhe ukuthi nakabuya yena ntomlanza amkhanze ngokuthi lo makoti ulungile lo makoti ulungele lo makoti utixolile ugadzile kubuya kwayo inkosi yakhe leJesu Kristu sithi ke bazalwane siphiwe sifundzile semba emavikini edlulile ngokuthi siphiwe moya lwengcwele losibambiso sekokuthi vele sesingabo bantwana baNkulunkulu netindlalifa tembuso welizulu nasafikile ke lo moya lwengcwele uyafika ngekhathi kithi bathathekayo kube nguye loguqulako impilo tethu kube nguye loguqula kuhamba kwethu kube nguye loguqula kwenta kwethu nguye futhi lo moya lesitshelwako kulelivi ngokuthi msukana avela Jesu Kristu nguye lo moya leyo bese uguqula imitimba yethu yenyama ngokuthi isalo iba imitimba lengenangona imitimba yakamoya leyawuphila ingona phakathi ebukhoneni baNkulunkulu nguye futhi lo moya lowo wena ukuthi nakavela Jesu emafini siphakanyiswe sithathwe i-force of gravity bazalwane sikwathi ukuthi siyehlule siyengana sisahamba ke bazalwane simkhonda uNkulunkulu sitholakala kuye siyadzinga ukuthi nelivi lakhe bathathekayo silabe ngendlela lefanele ngize ngikhulume emave Apawula nakabhalela Timothy ukuthi akabe umuntu lotimiselayo ekuthenini alabe ilivi laNkulunkulu ngoba kumqoka ukuthi livi laNkulunkulu bazalwane libe khona etimpilweni tethu libe khona etindlondweni tethu libe khona etinhlitweni tethu kuze sisite ukwati ukuthi inhloso yaNkulunkulu ngathi iyini ngoba konke bathathekayo ngetimpilo tethu kuyembulwa kumbulwe livi laNkulunkulu kuyembulwa kumbulwe umoya waNkulunkulu ngakho siyadzinga bazalwane ukuthi silingise laba bazalwane lesifunze ngabo esifundweni sekuqala ukuthi encwadini yaNehemiya ukuthi bahlala naEzra balifunza livi laNkulunkulu balihlatiya livi laNkulunkulu babona ukuthi maye sesilahlekile thina ngoba naku lokushiwa livi asisakweni bakhona ukuthi impilo tabo batiguqule njengoba nathi bathathekayo sibitiwe ngokuthi sitiguqule impilo tethu nasisale mukela livi laNkulunkulu sibonakalise ngokuthi sihamba endleleni yaNkulunkulu sibonakalise ngokuthi sihamba siphile ngekwenhloso yaNkulunkulu ngisho ke bathathekayo isikhathi sanyalo sekuthi silathi kabanti livi laNkulunkulu sifune futhi nokuthi sihambe siyokugwenta lokhu lelivi lelithi asikwete lokhu lelivi lelipitako naleliqhishikelelako kithi ukuthi thina sesibantwana baNkulunkulu ngabo nanako lokubhekekile kithi sitawubona ke lokhu bathathekayo ngokuthi njengoba simbona Israyeli wathi sekalembukelele livi siyeva ukuthi kwabe sebanemehluko empilweni yabantu netivi letati tungeletile nathi livi
laNkulunkulu selifikile kithi bathathekayo sitawukhona ngokuthi sikwazi ngokuthi bantu labasukelelile sitiguqule impilo yabo ngoba sihanjiswa kulelivi siphocelelwa kulelivi silekelelwa kulelivi futhi sibuka ke likubo lanamuhla bathathekayo leli sikhubutako emandla elivi laNkulunkulu ngokuthi uNkulunkulu indalo yonke iyamkhonda iyamdumisa ngoba inebuqonza ngokuthi nguye uNkulunkulu lo wakhuluma ngelivi lakhe intfo tasetiyenteka ngakho ke emandla kaNkulunkulu ayabonakala endalweni yakhe ngokuthi yena uNkulunkulu lophakeme kangakanani lelivi laNkulunkulu ke siyalibona bazalwane ukuthi namakhona nakudala nanamhla solo likhona liyawenda umsebenzi waNkulunkulu futhi lime njalo aliguquki alishintshi lime nje linjoba uNkulunkulu avele alibeka kwasekuqaleni lilivi lelisithothe sabo lelisisitako ukuthi sikwadi ukuthi siphumelelise inhloso yaNkulunkulu ngato impilo yethu livi laNkulunkulu ngilo lelisitako lesiqondsise ukuthi sikwadi ukuphila impilo letifanele nokuthi senempilo letingito uNkulunkulu latibhekile kithi bathathekayo letiteli ngilo lelivi lelisela ukuthi uNkulunkulu simesabe ngokweliqoko singamsabi njengekufihla kodwa simsabe ngokuthi siyathi ukuthi ungubani unemandla kangakanani nokuthi kusipitele kuthini kusukela ekuqaleni kwesikhathi livi laNkulunkulu ke bazalwane liyakhona nokuthi lisende sibone kungahambi kwethu kahle kwethu liyasicola lisicole njengoba sithi sicola amakoti lo ulungele ukubuya kwaKristu livi laNkulunkulu liyakhona kusixoxisa ukuthi wena ungumzalwane awuhambi la wena ungumzalwane awukwendi lo wena ungumzalwane awukusho lokhu lisilungisela ukuthi nakabuya Kristu asikhathe silungile bathathekayo angasikhathi sizulazula singadi ukuthi sipintwe kuphi nasiqhubeka ke bazalwane singena encwadzini lebhalelwe libandla laseKorinte lalapho sikhutshwa khona ngokuthi noma ngabe besibaningi kangakanani noma ngabe mhlawumbe besinekwehlukana nokungakanani kodwa lokumcoka ngokuthi sinamoya engcwele lokhona nekhathi lophila nekhathi kithi lo sikhombisa ke ngokuthi lamandla kaNkulunkulu angakanani lo sikhombisa ngokuthi lelivi laNkulunkulu likuphila kangakanani kithi sinebantu nguye ke moya bazalwane lokhona kusisita silekelele ngokuthi sikwadi ukuphila ngalendlela livi laNkulunkulu lelimemetelako lisitshela ngalo ukuthi thina sibazalwane sifanele ukuthi sihambe ngayiphi indlela siyatshelwa ke bazalwane ngokuthi kuwo konke lokwehlukana kwethu lo moya wengcwele usihlanganisa ekuthenini sonke sente umsebenzi wokuthi sisebenzela uNkulunkulu futhi lo moya wengcwele usenta ukuthi sathi ukuthi siyadzingana ngeke nje uthi wena ungumzalwane udawuma wedwa noma ulibandla udawuma wedwa uyamdzinga lo mzalwane uyadzinga lelinye libandla kuze ukuthi sibambisane sonke sikwende umsebenzi waNkulunkulu sisebenze kanye kanye kude ukuthi sithe ukukhona ukuthi sifeze lokhu uNkulunkulu lasithumele ukuthi sikwende emhlabeni siqhubeka bazalwane sibuke livangeli lesilitholile ke namhla bathathekayo ngathi sakwalokho lomgcwele lalapho sitshelwa khona ngokuthi Jesu Kristu sekabhajatisiwe kwase uyahamba uya esinagogeni nalapho uya esinagogeni nalapho kwakubekwe khona livi laNkulunkulu walithatha livi leJesu wafunza emagameni lathathwe emibhalweni yakhe uprofeti Isaiah lapho amemetela khona Jesu wasuyaveta ngokuthi ukuta kwakhe emhlabeni kudelekile inhloso yokuphila nokufika kwakhe emhlabeni kwakwani wasivetela ngokuthi lokhu kwafezwa kusho ekuqaleni kwakho konke njengoba nami nawe inhloso yethu ekudala emhlabeni uNkulunkulu wayiveta ekuqaleni kungakho ngelivi lakhe siyakhona ukuthi bese siyemvuleleka sesiyaziconza lentipho kaNkulunkulu ukuthi kodwa vele sibhidelwe siyatshela ukuthi Jesu danza takijima yonke indzawo ngaye
ngoba abesakulo muntu lovetile ngokuthi yena utelento ufeza iphupho laNkulunkulu ngebantu baka-Israyeli nangemhlaba wonke jikelele. Yena utele into uphelelisa livi laNkulunkulu. Yena utele into baMesaya lotele into ufundisa abantu ababuyise abaqondise kuNkulunkulu. Nansi-ke bazalwane, njengoba sesithokotile kokuthi sibhajatisiwe, sithokota futhi sisigcwaliswe ngamoya oyingcwele, siyabhidela kokuthi asihambeni-ke nathi ngalo moya, sihambe silingise Kristu siyawumemetela emhlabeni ukuthi sesikhona, siphethe tindzaba letinhle, silethe tindzaba tekukhululeka kwalabo labathunjiwe nalababoshiwe, silethe tindzaba tekokuthi labo labahluphekako kuhlupheka kwabo kuphele, silethe tindzaba letinhle tekokuthi uNkulunkulu sewukhona emkhathini wethu sibantu, uNkulunkulu sewuvelene nathi, uNkulunkulu uyabona kuhlupheka nekukhala kwethu nekwehlukahlukana kwethu, ngawo uNkulunkulu uyafinyelela kuleto tigaba lala simdzika khona. Sitelente umemetela lokho bathandzekayo ngokuthi imibhalo yaNkulunkulu imemetela kuphila kimi nakuwe, imibhalo yaNkulunkulu imemetela lithemba kimi nakuwe, kodwa sidzinga lokuthi sigcwaliswe ngalo moya oyingcwele. Angizube sikwathi ngokuthi siyithathe le mibhalo siyibone iphila, siyibone ivuka, iveteka empilweni yethu, njengoba na Jesu wathi sagcwalisiwe ngomoya oyingcwele wangena esinagogeni, kwaba naso isiphithise sekumemetela ukuthi namuhla lo mbhalo ufezekile ngoba sengikhona ngitawufeza umsebenzi uNkulunkulu lasibitele wona. Kwangathi-ke bazalwane, besingaba nentshisekelo yokuthi umsebenzi uNkulunkulu lasithume wona emhlabeni bongafezeka, bongenteka, sisakhona, sisaphila, sithi siyawuvela siyawutilanza embi kwakhe, sibe nekuthokota kwekwathi kokuthi sigijimile libanga lethu, siwentile wethu umsebenzi, sikulwile kulwa kwethu, sade safika ekugcineni bathandzekayo. Ngakho-ke asiqhubeke sisalungisa abathandzekayo, silungiselele ukuthi sitawungenela sona isikhathi semphasika. Asiqhubeke siwufeze umsebenzi kaNkulunkulu, siqhubeke siwuqhube umsebenzi kaNkulunkulu, sibantwana baNkulunkulu labagcwalisiwe ngelivi lakhe, labagcwalisiwe nangamoya wakhe, egameni laNkulunkulu uyise neNdodana namoya oyingcwele. Amen. Sithandaze. Kuwe Nkosi uNkulunkulu wethu, sithola intokozo ngoba ngemithetho nebaprofethi watendela abantu bakho ngemusa nekukhululeka nangemithetho thotho kanye nebulungiswa. Thunulela moya wakho etikwethu namuhla kuthi tsinele singumtimba wa Kristu, sihambise tindzaba letinhle tetsembiso takho takudzala kubo bonke labakufunako. Nkosi ngemsa wakho, Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu waseSiyoni, siyakubonga ngobe uphakeme wasikhombisa sihawu emhlabeni lowonakele, wasikhulula etonweni nekufa kwethu ngaKristu Jesu. Sikhathi lesibekiwe semsa sesifikile, yenda ukuthi ibito lakho liminyetelwe kubo bonke abantu, kude sihawu sakho singachithwa esikhathini sethu, kepha semukelwe ngentokoto yonke indzawo. Nkosi ngemsa wakho, Yiva kuthandaza kwethu. oh Nkosi, bantu bakho esikhathini sa-Ezra umpristi babuyela evini lakho ngetindebe letivako. Siphe namuhla inshisekelo yekuva livi lakho, silicondzisise kude kutsi tinsuku tethu tingcweliswe nemiyalo yakho siyilandzele ngekwetsembeka. Nkosi ngemsa wakho, Yiva kuthandaza kwethu. Babe lotwele, usilungiselele njengemalunga emtimba wa Kristu Jesu, sikhulule ekubeni nemona nome kuphukuta bazalwane bethu,
sihole ukuthi siphakamise labo bethu laba buthakathaka sihlupheke sithokote kanye nekuthi sikhone simunye njengobe sibhabhadiswe ngamoya munye Nkosi ngemusa wakho Yeva ukuthandaza kwethu babelo sezulwini usisa yonke imindeni nemakhaya kude kuthi sidubane lesikhona sitshele lesitako ngemsebenzi yaNkulunkulu ngaKristu siphe kuvana kuhloniphana nekunakekelana ngeluthando loluvela kuwe Nkosi ngemusa wakho Yeva ukuthandaza kwethu Oh Nkosi hani uhlakanipha nesibinzi kulabo labasiholako emangweni naseveni kuthi bahole kahle balandzele intsandvo nekucondzisa kwakho kutetifiso tebantfu nakutento tabo siphe kutimisela kubalekelela ngemithandazo nekubakhuthaza kwethu Nkosi ngemusa wakho Yeva ukuthandaza kwethu Nkosi lenemusa nesihawu futhuta bonke labalahlekelwe tihlobo tabo njengemelaphi lomkhulu wethu philisa imitimba uphakamise imimoya yabo bonke labagulako ngemivimba yakho siphilisiwe kuto tonke tifo nekugula hlangabela tidzingo tebantfu bakho nekwendzebo yakho Nkosi ngemusa wakho Yeva ukuthandaza kwethu Nkulunkulu indvodzana yakho iyitele kute usikhulula ngekusitsandza kwayo kuleli sakramente lelibusisekile kuletsa kuhlanjululwa nemandla siphe kukholwa kute kutsi singanyembenyi umsindisi wetfu nalenkonzo yesito lesingcwele ungasenduli uhambe uye eNazaretha kepha hlala nathi kube nesihawu kithi Nkosi ngemusa wakho Yeva ukuthandaza kwethu kukhanya lokuphelele nalokwembulako njengobe wakhatimula empilweni yaJesu le kubonakaliswa kwakhe sikuthokotela khanya kithi nangathi kute sitawuba gibane leliqiniso nesihawu sikhanyisele indalo yonke ngemisebenzi yemthetho nesihawu konke lokhu sicela ngaJesu Kristu indvodzana yakho Inkosi yethu lephila ibuse kanye nawe naye lo moya longcwele uNkulunkulu munye manje naphakade amen Amen ibandla lisukume umsindisi wethu Kristu uyinkosi yekuthula ngekwanza umbuso wakhe nekuthula ungeke kube nemkhawulo ukuthula kwenkosi yakubena ngekhathi tonke akwanze
Siqhubeka nenkonzo ekhasini 116. Ekhasini 116 esigabeni 48 lapho sibonga umnikelo walomhla. Sikhumbula ukuthi umnikelo uyangena ngaso sonke isikhathi emkhathini weviki. Sesifike ngesigabeni sekubonga uNkulunkulu yokulasiphe kona evikini. Lokunyenti kwako lesevele kusithele le ekhathi lapho sibeka khona ebhange. Siyawuthandaza kanye kanye sisho umthandaza David sithi ngebakho Nkosi bukhulu nemandla nendumiso nengakimulo nebukhosi ngobe konke lokusezulwini nelokusemhlabeni kungekwakho konke kuvela kuwe thina sifika lokungekwakho. Amen. Siyabongela Nkosi uNkulunkulu umdali wethu lonke ngemsa wakho sinanasimba lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekela ngade bantu sitakwasikwa sekuphila kithi akabongwe 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 somanda. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu umdali wethu lonke ngemsa wakho sinenalwayi lesinikela ngalo liselo semvini nemsebenzi ethandate bantu litamba inzebe yensindiso kithi akabongwe 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 somanda. Siyawusebenzisa umthandazo wekuqala wekubonga ekhasini elilandzelako ikhasi 117. Inkosi ayibe nani ayibe nawe futhi yenyosane tenhlitiyo tenu siyatenyosela enkosini. Asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu siyabonga etikasitonge nasenzaweni tonke ngaye Jesu Kristu indodana yakho leyo Nkosi yethu ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni wasena ngemfanekiso wakho luqobo ngaye wasilisa ekuphileni besona umnikelo kubhatalwa njengemuntu afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu ngaye wasikhetha saba abantu bakho nawumhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini ngaye wathumela moya wakho longcwele nalo phelisako. Nyalo-ke siyabonga ngobe ngekuta kwakhe utohlala kithi angulivi lowabanyama wemphula inkathimulo lwethumo lwakho wasikhipha kumnyameni wasingenisa ekukhanyeni kwakho lokumangalisayo. Ngabo besisihlangene netingelo singetekholo tato nelibano lonke lasezulwini sibabata wena sinoma bukhulu nethumo lwakho siyakuthumisa nyalo nanini sithi Lord,
intombazane yakho Kristu Nkosi yethu yemukela iminikelo yethu yokubonga nekudumisa. Thumele moya wakho longcwele kwethu nasetikwalethi tipo tethu singwa nelwayi kuthi kube ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Ngoba ngebusuku lanikelwa ngabo wathatha singwa wathi sekakubongile wasihlephula owaba abafundi bakhe wathi thathani lokunidle umtimba wami lonikelelwa nine yenani loku kube ningikhumbule. Asabongi wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngobe lokhu ingadi yami esimelane lesisha le yophiselwa nine nalabanyeni kube kuthethelele tono yena lo ngekasitone etekwinatha kwenu kube ningikhumbule. Sibonga kuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini bezulu ngosile nemusa semukele ngaye noma esingafaneli kude kuthi thine lesihlanganyela umtimbane engadi yendodzana yakho sihlanganise nebantu bonke balesi sikhathi nebentulwane tonke siphe ukuthi sithi silindele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu ngelithumo nangenqoba kwembuso wakhe sikhula tinsuku tonke kufanane naye unyise ubathathe libanda lonke lelisemhlabeni lesezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye ngemandla moya ingcwele ngethe khatsi tonke nyalo nane. Sitele
Selela labasonako ungasinge nesebole sisindise olobe ngobe ungusonge wakho nemandlane bukhosi kude kube Singwalesi step lago kasisiyoyini inhlanganyelo yemtimba waKristu thina sibanyeni singumtimba munye ngobe sonke sihlanganyela senkwasini Jesu mfana yaNkulunkulu sihawukele Jesu mthwalo wedono tethu sihawukele Jesu msindisi wemhlaba sile ukuthula kwakho ngosile nesihawu asondelile lapho sethemba kumama bethu kepha sethemba sakho esikhulu asifanele wethu ukuthatha kwabasifana lapho kodwa inkosi ngokwami njalo nawe sibe ngosini sawo kube sina kufanele inyama ndothana yakho ethandekayo Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kudesela kuyena ikithi kudembe nanini bathandekako asondele sitokumkela umtimba wenkosi ethu Jesu Kristu wanikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasofisela yona sindethu enhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga Jesu, 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 igama elihle, liyanganelisa, lingihlabelelisa.
be anemosazi ausakasi simakathe nkulunkulu mnikati wemandla onke siyabonga ngoba ngalethi mfihlane tingcwele usondile emtimba nengadi endodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu nangokusigcina ngemsa wakho emtimbeni wendodana yakho enhlangana nabo bonke labakholwa bo sisithe kube sibeketele njengamakholwa laphilayo kulobudlelwane lobungcwele nekwesikhulu emthandweni nasekulaleleni intsando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Baba mnikati wemandla siyidingela kuwe Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo ophilayo sithumele emveni yamandla wakho longcwele sihambe sebelele thumone ubukhosi bakho. Kuthula kwaNkulunkulu lokwenza kucwenza konke akuthi gcine inhliziyo yethu nemicabango yethu simanje uNkulunkulu simthanze kanye nendodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla wise nendodana namoya longcwele asibe kithi njalo. Amen. Siyakuthumisa. Amen. Siyakuthumisa. Amen. 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 Siyakuthumisa. Siyabonga kakhulu bathandekabo ukuhlanganyela kule nkonzo singakanikhululi nje sicela kuphinde sibonge sigcizelele bese sesiyacela ke ukuthi sale sithandazela lusuku olukhulu lwenjabulo lapho uNkulunkulu agcwalisa khona usipha umholi kunangemaviki letako sitawubeka kahle ke etimemetelweni nikuve kahle lokho ukuthi kuhamba kanjani inkosi isibusise. Asihambeni ngekuthula nangelithando sosebenzela inkosi egameni laKristu.